ngisho ukuthi lezi zinto eziningi lezazidalwe bona abafundisi njengoba kuthiwa bangabakhona nje bevika wayebona ukuthi kokwenzeka abantu benomsebenzi onomsindo. Manje sijabuka kakhulu ngakho ngoba umuntu uma ephenduka la ekholweni ulalelisisa kakhulu into ekhulunywayo eshoyo kanti babatshela into engekho abantu okubuhlungu ngesikhathi sokuboshiwe lekhaya so uyakhala wena wezwa ngumfundisi abasho ukuthi abazi noma afunde noma isalukwazana saseNazaretha esidala noma ikhehlana lakhona kumuntu omdala babuza umthetho ngoba phela ugqokile lo fika umuntu ubona umfundisi nje ugqokile mkhulu abese ubuza into kumfundisi umfundisi amfaka ehlathini kokunye akhulume ngento yakhe yalapha wayekhona esontweni la wephethe khona amlahlisa umuntu ukuthi la uthi mkhulu umuntu ashoshembe ngoba uthe uma sesisihamba wathi siyebhokisini lekhaya embuzweni sofuka sibuze ukuthi siyobuzwa ngabanye ukuthi ngesikhathi sinokushembe emhlabeni wathi ke sokhuluma sithi njengasikhuluma njengangikhuluma nje manje ke uma umuntu edusa umuntu uyokhala ngawo ngoba umuntu entongeo nasePhakameni manje okubuhlungu kakhulu balahleka kakhulu abantu babalahla abantu nkosiyami kubuhlungu manje siyajama nje abantu badlala ngabo abantu sokwamabandla abo manje sokwamabandla abo ethe beze bangenziwa befundisi babe u20 20 baboba u17 15 bangadiyeki ngoba bayohlupha kusakhulunywa kungazeki ukuthi kuyoba kanje manje ke uthi kubaba iLanga ngoba nobaba iLanga bekhuluma ngalento eyakhulunywa uyise manje ukuthi ubaba angazi ukuthi ngizokwenza njani ngicela abafundisi kuJehova ushilana uJehova kangiphendule wasethi ke laba abagcobayo baba wathi bagcoba imini wathi ngibenza isandla wathi hayi sona isandla futhi ngibenza imino nje mangikhombe ngalo boyothi mabehlulwa umsebenzi wabo umfundisi benza iphutha sibayekise nje babe inhlalisuthi ngoba angikhonjiswanga ngibona nje isikhathi sabefundisi sidingekile kulokho khona befundisi abashonayo ngithi ngiyabavusa kodwa angiyitholi impendulo sengiyababeka la ubaba wayebeka umuntu entsheniwe uthi ubaba iLanga wathe ubaba mkhulu kimina esho yena ungambeki umuntu ungaza omcela noma umshumayela umcela noma ucela umfundisi umuntu ozomgcoba umcela ngokhombisa ukuthi thatha lo uthi noma isisebenzi sakho izisebenzi zakho osicela ngiyothi qasha ungamthathi umuntu ngobuso ngokumthanda ngoba uyothatha imali yakho uthi ke ubaba ngolunye usuku Mkhize uyangixoxela baba nami ngakungalingwa uSathane kwakukhona umuntu ngangimthanda efundisiwe kuMali kumsuthu uthi sasifuna ukwasakha iwholesale lapha ePhakameni nemoto upetrol zophuze la ePhakameni kube khona imboni izitolo zithenge zaseKuphakameni la ePhakameni nezangaphandle ngizothenga ngase ngicabanga ukuthi ubani umuntu ongayenza lento ngase ngicabanga nomfana ngoba ngangimazi efundisiwe uthi ngase ngimthumela ukuthi afike la saxoxa naye uthi wasehamba ngithi cha sengoba ngimbize sengisho isikhathi ukuthi ofika ngesikhathi esithile uthi ubaba ngase ngimbona lo muntu engithe abofika ngisiqede na ukukhuluma uthi uzofika kusasa ngase ngibona ebusuku kwanamhlanje kuzosafika kusasa uba sezofika la kwesibili uba sesimisa ukukhuluma umuntu aqala emsebenzini uthi ubaba ngibone ngihleli uthi ngabona intombazane ilethi izingo zaningi azibeka letafuleni ngendisho enkulu bese zigcotshwe ibhatha nesitsha sika jemu cabonela ujamu wena ubhikela naphezulu uthi esibonisweni sami uthi ke ibekela ngendisho uthi thebeka nje waseseqhamuka lo muntu uthi uqala lo muntu esaqhamuka ngiqale ngabona indlovu hawu nasi indlovu iza ngokhalo indlovu uthe mayiphakathi ngokhalo hayi kwayibhubesi hayi uthe makuphakathi nokhalo kwayingulube
Oh, yiza kwayinja uthiwa izimo zonke uthi abe umali lo muntu lo muntu waphendika into zonke uthi wahlala sengexwayile cha ngisengimbhekisisile uthi ngase ngibona intombazane lethi ibeka itafula elikhulu seyiletha lezinkwa uthi ithi sibeka nje intombazane isizingo usesithatha lo muntu uthi wesiluma kanye isilayisi zokwesibili asidle singene sonke uthi ngithe ngithatha mina sokuqala weseseqeda sesithathu ngithe ngithatha sesibili uthi yaphela indisho ayiqede uthi wasethi ubaba uthi ngase ngibona ubaba esethi bani ngathi baba uyambona umngane wakho ukuthi wenzani uthi ngathi yebo uwenzani uthi ngibona baba ukudla kwakho uthi imali yakho ke le umphako uzoyiqeda imali yakho wenzeneni ungamceli umuntu kumina ozokuphathela umsebenzi njalo wena ingqondo yakho ngiyabona uthemba ukuthi umuntu ohlakaniphile ofundisiwe cha akunjalo umuntu uzalwa nayo ingqondo mina nginezisebenzi zami lezi ngisebenzisa nemanager ngithatha umuntu yindoda yebheshu ngazi lutho uthi uyimanager wena bheka kusuke enkomeni uzomanager amabhuku uzawaphatha uthini usuke enkomeni njengoba ngizoba ngiliphethe noma ngavula la ngizojama nje angizobona lutho ngoba phela ngisukele uthi ubaba uthi mina ngikutshela ukuthi thatha abantu uzosebenza kahle emsebenzini wakho lo muntu ngizomthatha engazi lutho afune noma intombazane ngizokumsiza umsebenzi wakho ube kahle wena uthemba wazi ukuthi umuntu ohlakaniphile ofundisiwe uthi ke ubaba ke nami Mkhize wakwamlinga uSathane ubaba engitshenile kodwa ngahlala lo muntu sengikhombisile ngabuye ngambiza wasebenza lo muntu ngoba ngicabanga ukuthi ngoba lo msebenzi ufuna abantu abafundile uzozwa ubani uthi ngabuye ngambiza lo muntu sengikhombisile ubaba ipicture yakhe yonke isimo sakhe lo muntu ukuthi lo muntu nje uthi ngacabanga uthi ngambiza uthi wasebenza inyanga ezisithupha uthi inyanga ezivaliwe uthi ntshontsha 10,000 zavalwa izitolo wazirana zonke wabusa abafanyana bakhe babesutha abagondi amakhanda bonke zaphuma zonke iy'ndlebe zaseKuphakameni wafaka isitafu sakhe sonke wawo umsebenzi wahamba njengoba babemkhombisile wafika behloma amapenseli ngaphazini madoda ihleli bazi ukuthi bafike ey'mpatheni ey'qhazeni zakashembe la solokuza izinto ezenzekayo